Poliklinika Medico u centru Rijeke već 20 godina vodeći je davatelj privatne medicinske usluge u regiji. Dijagnostika bolesti dojke jedna je od djelatnosti Poliklinike Medico. Naši specijalisti radiolozi vrše dijagnostiku pomoću ultrazvuka, mamografije ili magnetske rezonancije dojki. Po potrebi rade citološke funkcije, kor biopsije i markacije, dok kirurzi vrše operacijske biopsije i rekonstrukcije dojki. Nalaze funkcije i biopsija dostavljamo u roku 48 sati. Sa samo pregledom dojke se može započeti u adolescentnoj dobi. Prvi redoviti ultrazvučni pregledi se započinju u 30. godini života, a prva mamografija se preporuča u 40. godini. Kod žena koje su opterećene karcinomima dojke u familiji se započinje u 35. godini, a može i ranije. Riječka Poliklinika Medico opremljena je najmodernijom dijagnostičkom opremom, a na usluzi vam je iskusan i stručan liječnički tim. Za sve vaše potrebe tu smo u jednom danu na jednom mjestu.